Харчуна. Именно мастер, гайки, консультантлар, ол компетенцияна. Onun rabıt bir tane öyle hekta, o kasarızın iskusu kakras uyanırken hayvanın tohumlar bolladı. İminne bir üretek bittiğim bu mahsatlar tohtar ilkenleri toh bolladı. Kenara bu kastilge tohtarın yeni tirdik tahta bolladı. Üretlerin, bilinlerin, gülülerin bu kasarızın tohutuna, musattuna. Onun bildiğim anlık tohta hayatın tohalla batı umulla gideydi. Onun bana göre bir şey bu için batı tohka var bir helde. Aslında tüga bir buldum. Karena hangat Çin'e kendisi var. No iskonda mandık mostuğuna kendisi halıkta kullandı. Anlamda. Fanyere de kaldı ne mazinde. Onu da kaldı. Kavara kaldı. Fanyera tohta. Azimli tohta var. Onu alıp çözümünü dilleri. Onu kavaralla evet erdi tohta var. Kutu demir yolda. Штамповка да kutu yuttu. Onu kavara kaldı. Bak Türkiye'de. Onu yeminle bu iyi bütünün hayatlara gahilga. Ол отборочная гамия also юстение когда идет так битера битера. Мост доступен на половине он тетер было. Он битера, он бил именно ол тох пола, агентство стратегических институтов России там на агентство развития человеческого капитала. Олорин вот пинаком Люгариндер. Виграя кемнер это вид Максим Терещенко, министр промышленности. Ол көрөкпүттир, хайяхпүттир да. Оны именно onu tahmnach то он так көрөм бар уже конкретный трибутугар көчүтүгө надо болду онлайн. Маны көрөк ба, улхан tahmnach сиен дүрөн бартынан или маны көмөлөбүндү. То и предложение бар. Калай тоннаран тудан алып батта. Биханы хайын, ол тутуп куда кандай кинагати, оны үйрөк тохтарга, мактарга ингерети болот. Onun koordinatörleri. Дальше утилизация. Onu pekka